Abashomereri rukombe kwa Bakarisa Construction Company kandi obutumwa bwa Minister Janet bushomerwe nyampara wa government Honorable Thomas Tayebwa buri kugira ngo aha amashomero 2059 agabire gashemerire kombekwa omagombora 2059 hatasigire ha amashomero 27 gonka agatakombecirwe kandi umuntu gatekwa kombekwa government teza seed school mu Kigarama abana bitwaye babona bwine na kusoma mashomero gahare kandi nabo gasente bana benji munonga ha nibarugumaka n'abazeyire babo batarkwebasa kandi abataka tungire chance yo kuzoma mashomero bakashoma. Minister Janet Museveni agarukire yacwera abanyasheme fumo aruko bagambara ahabwenshi ishomero rya Kigarama ryo ryabandize kombekwa tugiraga ngo umuntu yakuzindukire mpate uramurongore kijambo so ngweno nka NRM nkatuzindukire nyamwonyu twaba bagira ishomero twasitungire tuzina district part of the money nuzozo murebeze biyone zireberera abana kandi we kitinisa onyikirize owito mumanyankoresha tukira kuteka amaju konka nobuna bendi omushija ninyenda kusima community ya Kigarama mbateki Ninyango chule chikwate na staffing. Edu gift phase 1 trillion handing over amashomero igana 17 garukushaneri umuganda yona ori nyampara wa government Thomas Tayebwa nawe omubutumwa bwe ayorekero butashemererwa naba engineer ba district ya Sheema ahabwo butafayo okukora jemirimo yabo na munonga eyo kurebuza ba contractor abarukombeka gadubengarye bwanyuma yo kushanga ngo cishayi bakombeka ekitashikire n'umutindo bwanyuma yo kucepumera n'urukoba. Engineer, please reduce on protecting contractors. We know what we go through. We in government, we know how we are sharing poverty. Sheema district eri ribire ry'ishomero rya kabiri erya seed school aharumo Karera seed school kandi government yahereze kuhereza sente biliyoni 2 na miliyoni 300 ezo kombeka Kitagata umuraka sana kandi rya Kigarama abana tusigire batandikira kushomeraho. Amakuru agagasha kwa Michael atwacire.